Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabasha kubikora ariko ukabiye kubikora nebe kugendekera ngutyo ni iby'agaciro gakomeye cyane ko baraseze support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyera Sano Empire tubageza amakuru atandukanye haba mu buzima busanzwe muri politique muri showbiz ndetse n'ahandi yesha yagiye atandukanye habonetse amakuru Sano Empire iyakugezaho mu bambere. Ni kuri iyo mpamvu rero twanyarukeye makuru ari kwibanda mu bikorwa remezo bigiye kubakwa muri uno mwaka wa 2025 ndetse bikaba bivugwa yuko mu ntangiriro ibikorwa bimwe na bimwe bikaba bigiye kuba byatangira hano mu mujyi wa Kigali ndetse bekagera no mu karere ka Bugesera dore yuko igikorwa nyamukuru kizatuma ibikorwa remezo bihagera cyane ari kibuga cya Bugesera nkuko musanzwe mubizi yuko kiri kugenda cyubakwa ndetse kikaba kigeze ku rwego rushimishije cyane. Icyo nababwira rero nuko mbere yuko tugera ku nkuru nyamukuru wowe utari wabasha gukora subscribe reba yuko wakanze kuri subscribe ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire igenda kugezaho umunsi ku munsi. Dore rero uko ibi bikorwa remezo bigiye kubakwa bidasanzwe hano mu mujyi wa Kigali. Ahavugwa hambere ni kuri Alpha Barazi werekeza ku kibuga cy'indege cy'Ikanombe ndetse ikindi gice ni cya Masaka murabizi yuko iki gice n'ubundi nacyo kizahuza ikibuga cy'indege cya Bugesera ndetse n'umujyi wa Kigali. Ibi byose rero bikaba bigiye gukorwa mu rwego rwo kugabanya umuvundo w'ibinyabiziga mu mujyi wa Kigali kuko bavuga yuko imihanda ndetse bazashyiramo n'umuhanda wa kilometero imwe uca hejuru y'uwundi muhanda ndetse bakaba bavuga yuko bizagabanya umuvundo ku kigereranyo kiri hejuru cyane ku ijana kuko bivugwa yuko iyi mihanda izaba igiye ifite ibyerekezo bigera muri 4 ngayo nguko rero